Svetlana Velmar Janković, ulica Filipa Višnjića, odlomak iz knjige Dorćol. Priče zbirke Dorćol koje govore o znamenitim ljudima po kojima su ulice tog dela Beograda dobile naziv, otkrivaju ti na jedan poseban način bogatstvo našeg duhovnog nasleđa. Prepusti se traganju za mislima i osjećanjima Filipa Višnjića u burnom vremenu prvog srpskog ustanka. Literarni kutak. Zamisli slepog gusara koga okupljeni ljudi netremice slušaju. Kako njegova pesma na njih deluje? Šta im donosi? Koji je istorijski događaj opisan u ovom odlomku? Posmatraj Višnjića u jeku borbe. Zašto pisac kaže da ga Srbi slušaju, a Turci čuju? Turci su itekako svesni uticaja koji na ustanike ima Višnjićevo pevanje. Kakav je bio ishod bitke? Objasni zašto je Karađorđe poželeo da se sretne sa Višnjićem. Opiši kako je izgledao njihov susret. Šta misliš, zašto su epska pesma i narodni pevači važni za našu tradiciju? Ovo su samo neka od pitanja koje možeš naći u našem literarnom kutku. Pročitaj ih, odgovori na njih, a potom svoje odgovore pošalji na našu e-mail adresu. Svetlana Velmar Janković, pripovedač, romanopisac, dramski pisac, esejista. Najpoznatija dela: Dorćol, nazivi ulica, Vračar, Glasovi, pripovetke, Ožiljak, Lagum, Bezdno, romani, Knjiga za Marka, Očarane naočari, proza za decu. Kutak za radoznale. Filip Višnjić, jedan od najznačajnijih narodnih pevača, ispevao je za Vuka Karadžića nekoliko vrednih pesama. Vuk je o njemu zapisao: Filip je Višnjić prešao u Srbiju 1809. godine, kad se srpska vojska onoga leta ispreko Drine natrag vratila, i posle toga do 1813. godine jednako je živeo po srpskim logorima oko Drine. 1810. godine bio je u Loznici u Moaseri, kad su Bogićević Anto i Miloš Pocerac i Bakal Milisav branili Loznicu od Turaka. Kad Turci oko 1813. godine opet ovladaju Srbijom i on s familijom svojom pobegne u Srem i namesti se u selu Grku, čujući ja da on zna lepih pesama, osobito od Karađorđina vremena, dobavim ga u Šišatovac 1815. godine, pošto me Podrugović ostavi, te onda od njega prepišem kako ove pesme koje su štampane, tako i još 3 od Karađorđina vremena koje sam ostavio, da njima, ako Bog da zdravlje, začinim 5. knjigu. Ja zacelo mislim da je sve ove nove pesme od Karađorđina vremena Filip sam spevao. Kad sam ja od njega prepisivao, bilo mu je 50 godina. Vuk Stefanović Karadžić, o srpskoj narodnoj poeziji, odlomak. Ljudski glas je najstariji instrument. Naši preci su vlastitim glasom pronalazili načine izražavanja, da bi tek kasnije otkrili druge izvore zvuka. Ko peva, zlo ne misli, narodna poslovica. Ptica se poznaje po pevanju, latinska poslovica. Pevanje podrazumeva oblik uređenog, pravilnog disanja sa raspoređenim pauzama za udisaj i izdisaj. To ima isti efekat kao i sve popularnije joga disanje.
Pevanje vam pomaže da se opustite, a postoje i dokazi o tome da pozitivno utiče na rad srca. Dr. Bjorn Vikhoff.